7, majke. In mi je en rekel, da vas vprašam, kaj je to 6-7. To je trend, ampak ne vem kaj. Kaj je to? To je nekaj košarkaš, mislim, da sam je trend. Trend je to. 6-7. Marko, ti veš, kaj je 6-7. Ja, vem, Ja, vi govorite v šoli. Dajte mi zaupati, da bom še jaz vedela, da ne bom nevedna. Vse upam, da ni kaj grdega. Ne, ni. Ni, no pa Smešenca je. ti veš. No povej, 6-7 je številka, ja, 6-7, ampak kaj to pomeni? No povej, prosim, da. Ne, jaz ne vem, kaj je to. To naj bi ti napusti. Ti povej. Kaj jaz povem? No daj povej, prosim. Kaj to pomeni? Je pač smešenca v angleščini meme. To je en fant izumil, ko so igrali košarko, sem slišala iz YouTube in so kar 6-7, majke. Kako? 6-7.